Kalau you all perasan in my Facebook and in my TikTok, saya tulis hashtag memperkasa mahasiswa hebat. So that is my slogan to be applied as the Deputy Dean, Student Affairs. Itu saya punya motto, memperkasa mahasiswa hebat, dan saya melaksanakannya menggunakan adab, ADAB. Apa itu adab? Adab itu yang pertama ialah amanah. Para pelajar kena ingat, mereka masuk universiti kerana amanah ibu dan ayah, kerana amanah negeri dan negara. Itu amanah. Pelajar kenapa? Kedua ialah D, disiplin. Amanah, disiplin. Untuk mencapai kejayaan, kita mesti berdisiplin. Macam-macam lah. The next A ialah apabila kita tahu itu amanah kita, itu disiplin yang perlu kita ikuti, lakukan, kita akan membentuk akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan last sekali kan, B, adab. Last sekali ialah bakti. Setiap pelajar ni, you all masih belajar. Bila you finish your studies, only then you can do the bakti. So, please maintain your status as student. Tapi kalau you have voice to share, it's okay, but through proper channel. So itu yang saya boleh explain. Thank you Samsiran, bring up this matter. What is critical role and what is critical position?